uno munsi rero tugiye kureba nukuvuga ngo ejo bundi hari inama yabaye umuhungu wa Donald Trump uwo bita Eric Trump rero hari ibyo yatangaje mu nama yabereye i Abu Dhabi muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Ni ukuvuga ngo rero iyi nama yari irimo ibihangange mu Eric Trump nyine umuhungu wa Donald Trump, kandi harimo na nyiri Binance uwo bita Changpeng Zhao, ni nyiri Binance n'uwashinze Binance, n'undi witwa Dr. Marwan Al-Zalouni. Rero iyi nama ikaba yari igamije kuba yazamura cyangwa se yamenyekanisha Bitcoin ku isi hose, cyangwa se Global Bitcoin Community Together. Ikaba rero yari ifite intumbero yo guha amahirwe cyangwa se yo kuvuga ku mahirwe n'imbogamizi mu iterambere rya Bitcoin. Iyi nama rero ikaba yari ifite nyine intego imbere na mbere yuko igomba kuvuga ku bijyanye na Bitcoin. Gusa ikintu gitumye nkora ino video ni ibyo uyu muhungu wa Donald Trump yatangaje. Gusa mwibuke ko n'ubundi Bitcoin ejobundi yarazamutse kubera amatora, aho Donald Trump yatowe Bitcoin ikahita igera ku 100,000. Bitcoin yari ishyigikiwe cyangwa se Trump yarashyigikiwe n'uwo bita Elon Musk, murabizi ko ari umukire wa mbere ku isi. Rero ko yarashyigikiwe none bigakubitana yuko Donald Trump nawe ubwe yarashyigikiye cyangwa se ashyigikiye cryptocurrency, bivuze ko kuzamuka kwa Bitcoin byagizwemo uruhare na Donald Trump. Aha rero umuhungu we Eric Trump rero nawe yarari muri inama yabaye ejo bundi ku itariki 9 kugeza ku itariki 10 ya Abu Dhabi hariya muri Dubai. Aha rero uyu muhungu yaravuze ati ndi guteganya yuko igiciro cya Bitcoin gishobora gutungurana kikagera kuri miliyoni mu hazaza. Ibi rero yabigendeyeho kuko ngo hari icyo bita limited supply. Ahangaha limited supply uvuga ngo ni ingano ya Bitcoin ziri hanze. Murabizi ko Bitcoin total supply yayo, umubare wa Bitcoin ziri hano hanze ntizirenga miliyoni 20, zijya gusaga miliyoni 21, ariko ni limited. Nuvuga ngo izisirikira mu isi yose, iz'abakire bose batunze, z'abantu bose bagiye batunze, zigera kuri miliyoni 21 za Bitcoin. Ibi rero kuba hari limited supply y'iyi coin bivuze ko genda bakora nta zindi bakora, izo bakoze n'izo ngizo, supply yayo ntiyizamuka, bisobanuye ko price yo izagumya izamuke. Ikindi ngo impamvu iyi Bitcoin ngo ishobora kugera kuri miliyoni y'idolari mu hazaza ngo nuko iri decentralized. Nuvuga ngo ntabwo ishingiye kuri leta. Kuba idashingiye kuri leta bivuze ko ntabwo bashyiraho polisi, ntabwo leta ishyiraho ingamba cyangwa se ngize ishyiraho amategeko yayo agenga iri faranga. Ibi rero bituma ba rwiyemezamirimo bayigura, n'uwayikoze ashobora kuzamura agaciro kayo kuko nta muntu umuha amategeko agenga igiciro ntarengwa. Akomeje atangaza yuko agereranyije ko uko Bitcoin iri kugenda izamuka mu myaka iri kuza, ikindi n'umubare w'abantu bagerageza kuyigura bikaba rero byatuma kuri iyi price, ngo price rero uyu muhungu ubwo rero uyu Eric Trump yabitangaje avuga ko nanone ko kuba byibura iyi Bitcoin yarabashije kugera ku 100 kuri buri coin imwe, bishoboka ko no kugera kuri miliyoni y'idolari byageraho. Rero icyo twakuramo ni ukuvuga ngo ibi ngibi ubundi mu byo bita trading, mu bijyanye no gucuruza amafaranga, ibi tubyita fundamental analyzing. Aya ni amakuru, ni news. Iyo amakuru aje rero isoko rishobora kwita rizamuka
kubera ko hatangajwe amakuru runaka. Gusa iki kigamije muri iyi nama kwari ukumenyekanisha Bitcoin muri community. Kuba harimo abarwe nka CZ nyiri Binance, harimo umuhungu wa Donald Trump, uyu nguyu Eric Trump n'abandi, bakaba baje kuvuga ku bijyanye na Bitcoin. Bivuze ko ni adoption, bivuze ko barimo baragerageza gushyira mu bikorwa cyangwa se kugerageza kumenyekanisha ifaranga mu bihugu bigiye bitandukanye. Nimuzatangare ibihugu byinshi bitangiye kurikoresha, rero bikaba byatuma ya limited supply ikomeza kuba nkeya, ariko price ikazamuka kubera ko amafaranga ari mu bantu ni makeya, ariko kubera ko abantu bayaholdinze ari benshi bagiye bayagabagabana, bigatuma ya price ishobora kuzamuka. Iyo rero Eric Trump yarari muri byo bita Bitcoin transformative potential. Iri jambo rero rikaba rifite uruhare mu bijyanye no kuba mu bijyanye no kurwanya inflation n'ibyo bita geopolitical risk. Aha rero akaba uyu Eric Trump rero nawe yagize icyo atangaza nk'uko twari tumaze kubivuga. Ubwo rero abantu mupinga ibijyanye na ifaranga koranabuhanga, abantu mupinga ibijyanye na cryptocurrency, muri kumva ko n'ubundi nawo tugomba kubihungira, niho biri kwigana, bari kugerageza kubyadoptinga, kubishyira mu bikorwa no kubimenyekanisha. Ubwo rero vuba aha nimuzatungurwe rwose bigiye bigera mu bihugu bitandukanye. Iyo Eric Trump rero akaba yagize uruhare muri iyi nama, aho rero yatangaje ibyo ngibyo. Ni inama yitwa Bitcoin MENA 2024 conference, aho yaberaga i Abu Dhabi ku itariki 10 nibwo yabitangaje z'uku kwezi kwa 12. Rero ubwo abapioneer mwese mwumve ko crypto nyine birimo biragenda bishigikirwa. Ibintu iri Binance yagiyemo, ibintu umuhungu wa Trump yagiyemo se akaba birimo, urumva ko ni ibintu by'isi yose. Noneho fete na Trump ejobundi yaratowe, urumva ko agomba kugerageza nawe gukomeza gushyigikira iri faranga. Mbibutse ko Elon Musk nawe ayirimo, akaba afite na coin yiwe yitwa Dogecoin, akaba nayo ari coin imeze neza. Kandi mwibuke ko turi muri bullish run, tuvuga ngo turi mu izamuka ry'isoko. Ubwo rero abantu bashyashya mu bijyanye na cryptocurrency, ari muri makuru nababwira n'abari basanzwemo muyamenye ku byo Eric Trump yavugiye i Abu Dhabi mu nama yari igamije kuvuga kuri Bitcoin. Murakoze, komeza kuvuga neza, muri gukora subscribe, sharing video ku bandi.